Kakasi Students Union Narpo Circle henen kasngi kala yo ban penskem mi kinongkit kam bathamai naga banta ka samoi trekam jung usinam 8,000 arphoar hadu usinam 8,000 arphosan. Hakabaya ka kam president na shimti biang da uba KS Suchiang, u Fanuel Tongper kum u vice president, u Sana Tomba Bamon kum u general secretary, u Yuni G Muksor kum assistant general secretary, u Skemlang Lapasam kum u organizing secretary, bat kentu biki khatsan ngut kit khot ka executive committee. Hakate ka jo kasngi la yo ban penskem mi kinongkit kam bathamai jo ka KSU lomshnong unit naga banta ka samoi 8,000 arphoar hadu 8,000 arphosan. Lapan skemnya baru kita kinongkit kambat kiri khor ka KSU Narpo Circle Lomshnong unit bade kate ka unit bathamai da presiden barangba ka KSU CEC usamla Lambok Starwell Marngar. Ya kate ka jinyalang lapan long Halomshnong Community Hall lapan ya kate ka jinyalang da usamla Penshai Dekhar ubade presiden ka KSU Nehu unit. Usamla Lambok Starwell Marngar haba ajingkran ula kentu ya baro kiri khot ban long mensi bashinrang wat hapadang ki jing tunju bat jing sha penterha naga banta ban baha ban nyat kalawe ka jat ban riu u khot ya weri ki samla ka jat ban riu ban mi sha khmat ban ya tunrong lem ya ka khia ka shon jong ka jat ban riu mut ka basai ka mesim jong ka jing tip ya la ka jong ka hok ka tanrai jong ka jat ban riu ngatrai ka khi ka sar ka jimut ka khat jong pi pen long wei na kita ki samla ne ka samla pangin no senyang dia ke melang salang kantam ya dari pekajat tin ko ko ana kan mau sa ba sistem pat ai thu than yang luru nang thu pa kan tu mastery kata kami sin jadi ban syakri le chat penrio tu por kadang sedang pan pejak handai nyua suki pun bisa setengah kana bat kita ki studi juga Ande wujud say, yang kondap senang, bat kisnas senang, kibalen ade nam takari bekerja di rumah. Kata lagi pahis kebentan, cuma ni kerja. Rilum jantia, kalau say, yukum kita kinong ilang, kondap senang, belak balik nam tak kebet kebiang, kecongah kecopi. Ailang, saya don naik image ni nak kerja di kot di wan ni, saya ingin dayo orang kerja kerja nak kami kipa. Gimyo orang jingkersan, nak mamang gimyo jingkersan, nak para marjan warpagi, mirong dekot min salong tam ta, remi mentasi ni lej pensai ki, ngalong dekot boporit pan ban sekri, igeri bekerja indri. Gimdai ban sulong dekot ki isu le ban long dekot, se min shwa ban long dekot ki isu la pile ikan no kam la pikirteng, se pikirteng shining star, la ngale ikan no kam min shwa kat pangam long dekot ki isu, kinong bai ombat kum dekot jong ki isu, la pile ikan no kam bahan ne basnioro, ki bangsu ipi de kerteng kinong bai utu di dekot jong ki isu. La da pile bang pi kemud ka ki isu ke bah, la da pile sniu pi kemud ki isu ki sniu. Takadau ngi de bendon ni jikli abalong dekot upura jong maseng, ka rukom im rukom ye rukom bai ni hap panam Namar bandong lidar kemudian nomba otong bakeren dari postit kemudian nongelam dan datang kita kipas start ban keren di kita nongelam dan kita kita sikri jat bedriu kajing sikri jat bedriu kada dalam jam benta kinong hikai school haba hikai baha school nakamta kajing ka history jam jat bedriu kadai ka wei ka ban sikri jat bedriu tetapi hi hasem dilek baha pitre baha pipitelon ni kam jumpa ye kasem jupi kataru kadai hijing sikri jat bedriu Kemudian kita kibah keren kibah elak pakila ombak kidai bat sakri cak breu. Ngidon lah kan